ye the healing point dwumedie no esan atoa ewo aboboa no medi di ohene ire mame ekua yeboa asia mabronya ena ye ntwentwe sokra fi se ya na ebra ne hyeda eni yafa na wadaro makaye ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 1 TV Sciatica Research and Treatment Center 21st Clinic ningina Facebook search engine wono wadaroma eya na wabo ewremu ho na wonso atimi enya dwumedie mu chefa YouTube no eye adwuma eye Sompa TV ana Setra 1 TV enema be konkan de ama wabra wonso wobo ahye ho na bibia nso etimi atodwa ewo dwumedie so amwati bi na wahu bi ewo ho Dr. Yusuf Salifu enenyankopon adaroma wasan aba beka yensa na dwumedie director ya wo director show ni nyina Mr. Ajimai dodo na friend manager Daniel I wono any director ya fanchi akese enkoma yewra Brother Foster penyi kwantre for ya 21st Clinic and through 1 media and so oye kofari by doc mame mo akwa be wadaroma yeah, I know. Pacho una mo ti saying Yamina dumboko. Ya danyame asiaso ye so ho ye. Me ho ye pa set 21st fo nyina ho ye. Oh, nyamina dumobia ho ye pa. Adwuma mu so e. Boko. Obi frɛ me wo se wa ma ho ananka onim se o sakora mpo no bibidro ne yedi to ase ena me se ye ka se kɔ hɔ no se na otwentwen wo na ase ɔkɔ hɔ no akwa akonya yori senti no doc last week nyam say eja yede eno ekogu yede ye twetwe ne sre ne abasa no yaposo ya no doctor pokube hyase no so de kowie ma etiefo ne ahwefo no ebe mu ene ye kwadwumedie foforo so ya eye abdomen ye funu ni mu ensem ahodo ya na efiri mo ba no ano odin na ya ye hu baabi nso so a eya na sa ensem no kofa ba na ababeda ne yefunu nso adeso a na kofa ya no ha no abenedie e na abre nipa ntia na ye bekasa e de afa ye yefunu no ho abdomen no ye ba bekasa e de afa ho e di doc say kasa abdomen cramp na mpacho boye mu nchiremu ansa because efro no enim se e wo ho ba akopese but emu na nkasa de mu na mabia mu ni mu nsem sen ne sitie yo maminda wase na mencha obi biara o hwe ya na se obi a otie nyina ya kasa abdomen no eye se anka etwi kasa mu ebe kasa yafunu na yafunu so de on se akoye twi kasa ne brofo kasa aya na mpempi no yetimi nya west bia yetimi edinya sa difference no na sense so ne eda wontem aha enti ye hwe abdomen na eno e sha se free yabo ano sei yabo ano because yabo ho na e yafunu akasa so ho what you say enti abdomen no sha se free yabo ano sei e de buy ayase okay ene frɛ no abdomen no na ankatwi mu so a kebeka sɛ ye frɛ we nyina sɛ yafunu na yafunu no so de anka wo de kɔ twi mu a anka ye wo de kɔ English mu a anase brofo kasa mu a stomach what you say na mmom no stomach no so wo ho ana abdomen no so ewo ho okay enti stomach ne we mu nyina no brabo ne spleen ne ya kidneys ene pancreas ne we mu nyina no aha ya sa ne ya hrawa ne brabo no mu nyina no ewo abdomen no mu okay enti every obo ano eko si wayase no ne nyina ya frɛ no abdomen enti wo kasa we mu na sa de kire we mu no sa wote yafunu a sa na epese ye kire efiri obo ano ekosi wayase okay eno na ye beka se oyafunu na eno na yediken ka se brebo ho spleen no ho onsa no ho bonyoma no ho ene yafunu ankasa no so eden ewo ho okay afei onso na ankasa so eden ewo ho na abdominal pains no e kire se yafunu mu yaw okay yafunu mu yaw no egumu ahodo bebre enti obehu se obi beko ayaresabia na ya bisa no se ohefa na yaw so ni yafunu na oyafunu se na efa so yaw ya
and I say yaw no te say na onim said the obesi describe no and I say ohun said the obesi aka no yes say ewo no say emunu tutu no say eye ne den on hyeda ntimi en describe and I say enkyere na hye no so say wo de yafunu mu haw ekọ ayaresabia na say doctor bisaw say yaw no say na etia say wantimi ankyerɛkyerɛ mu papa emma doctor ntimi nye na diagnosis papa kyerɛ sɛ sɛ wotimi hu yafunu no yafunu mu yaw no sɛ de asitie sɛ ɛwɔwɔ sɛ emututu sɛ emu no twenwɔ na sɛ wotimi hu sɛ de asitie na ohu yafunu baabi anaasɛ bia ɛyɛ wo yɛ poten na ɛno betimi ama doctor na ayɛden agina so ahu de hawo no poten bɛyɛ 95% ɔha mu twitwamu adeokunu num ansa na wahwɛ abia omogya mu ana empo watwa scan eba na sa na atimi abo ama diagnosis na akɔpɛpɛpɛ ne ahu ndura betimi ayɛden ɛde ama na asɛ yade no enti ne pebebre ɛde yafunu mu yaw ɛde nam anase akoye kwankro because omun tumi en narrate said ye yaw ne ti ankasa enti eno kire wo se ye wo yaw ahodo a yete ewo ye yafunu mu yes ebi de etimi ye dal no kire se yaw na wo ti wo yafunu mu ankasa no ewo fam ana enkoda na kire se ejina mu saa ye boko enti enye yaw bia obeso yefunu aka se me yefunu mu eye me ya na mom no wan kasa wote se oyefunu eye wo ya kakra a hu se enya comfortable kra na mom eno so a esen gina mu saa enkoda eno na ye frɛ no se dull and constant dok me pa chowo ejina mu saa enkoda ne se ebeto aso the days ana se be chronic aba beka wo so kyerɛ se ejina mu saa sasia wan se saa ya oni bi no ejina mu saa abra wan hu na adura wo sa wonom no ejina mu saa enkoda ne kyese ya oni ye ye dal e wo fom ana esen ye constant a kyese enya ade a su betwa na asan aba so ati asie se ebi anka ye yefunu ya obi ho no ma ebetuma ye ya anopa na agyan na asan aba anwumre enti dal and constant ne kyese ejina mu saa from anapakosi anwumre na kese ejina mu saa no a ente nkɔ eno so a ewo fom but ano nya den kese until sa obeda no until sa ebi ebe free ho until sa obepe na ho aduro ana sa ade a ekɔ so no saa ade no be free ho enkoda se what me say until say ade na ekɔ so saa ya wo no ebe kɔ no enkoda ejina mu saa and a friend of dull and constant ejina mu saa ana esen wo fom anya ade a ebe kan wato den but wan ka so timu say oyefunu ya oya pacho what you say enti o feel say ya we na dodo na no inflammation dodo na no inflammation e kire say ahonhunu bi na aba yafunu no mu na eno so gina ba bia saa yawo no be gina say ye oyafunu no mu nyina dodo na no peritonitis enwoma bia eno na esen o abdomen no inside no eno na inflammation abam enti o yafunu nyina betimi de saa ya we ya den aba enti o bon say yawo no gina mu dal saa kakra but eno a entenko wa o feel say ase o yafunu mu ase say hot ashi na say ejina o yafunu no bia ba ko a eno kire o say nipadua na kwa bi wo saa bia ho no ma eno na inflammation abamu a saa dull pain no ejina ho say wo yefun ne fa na eya wo ya yes na say saa honhunu na na say de wo ka say inflammation about one side aba saa particular place na kire say nipadua na kwa bi wo yefun no mu a eno na honhunu abamu e ma saa ho no me no eye den eye wo ya ena ye wo pain bia eno etese de yede panie ewo wo no ewo yafunu ankasa o hwe differences no etese de yede panie ankasa ewo yafunu mu ase de resi kan ewo what yaw ase bibi wo inside no ewo ankasa your friend no colic and colicky pain colicky pain
enti say ye o one side it me wow sa say bibia wo fe echo inside and also yefunu mu mfimfini na say bibi e wo yefunu mu inside ewram obi a obete sa pain we bibia no eno kire o say nipadua na kwa bi wo honom a eno tokuro dam ete say droban a tokuro dam na emu na asi okay enti o hwe sa yefunu we mu a edien na tokuro timi da bibi mu sa first onsono mu onsono mu no tokuro dam no ma efamu enti no se ko ba no se emu no esi a sa ya we bi obetimi atepa eno ye frɛ no intestinal colic okay ana ye wo biliary colic eno so bonyuma no side hono mo no eno so drobe na ye de bonyuma no bal no efri bonyuma no side ye de ko onsono mu no eno so ehonum si a eno so betimi de saaba okay ana ye wo renal colic eno so betimi de saaba every babia odwunso security the first ebe fom no ahana say ebe pia bonten no eno so ebetumi de sa benti ubeti sa yawo na kesa say de panie bi wo inside and a colicky pain okay ana yawo burning sensation ne kesa bibia ehihye wo enti ehihye wo te se mako on se mako se ehihye pa ye ka se ano eya ya na nkyerɛ sɛ ɛyɛ o te sɛ ɛde panie wɔ da bi na mmom ɛhyehye ankasa enti wobɛte sɛ obi si ne yafunu dwan no wobɛte sɛ obi sɛ no boa no edwan no ana sɛ ne yafunu baabi edwan no sa ɛno na ɛfɛ no burning sensation okay na sa burning sensation no ɛbɛtumi aba o yafunu mu nyinaa sɛ inside na ankasa no o yafunu mu nyinaa edwan o yes ɛno ɛba no sa ɛbɛtumi aba no sɛ yɛ ulcer okay gastritis ɛne normal hodoɔ ena obo anu so timi edwan pa dodo na no ho na ejina na se ko ba ne se ebia onchemu sei ena edwan wa no so afri die afrie ne nyina no ye be obobo so kakra kakra afei ye wo yawo bia eno eye sharp ne kire se ase de de sika twa no bibi etwa wan kasa eno sa sharp ne bi no eya na mpempi no eye conditions are acute. Okay. This is appendicitis. A very acute condition. Okay. And a said the edisi can a town. Yes, wo ya ubia. Eno ayet say ye tune sunumuno. Bibi ntinimu etwe. Ete say obi aka say ne 19mu etwe no. Aha sanso na etimi kwaso ewo yafunumu. Okay. Enti ubo say oba no bosume no so a na yase. Yes, say menstrual cramps. Enti sa ya ono ye fe no crampy. Okay. Aha na ye fe no cramps no bo na ase mu no twon sa bitimi. Aha. Ena ye wo ya obi a radiate ne kire se ebi a ote ya ono wo oyefunu baabi a problem na si na ote ya ono wo hono mo no ese radiate ko fa ba ku bi fa foforo bi okay and e fa no radiating pain okay et said the ote ya bi e wo obo ano na e radiate ko achi enti obi hono ma ote ya wo no bo ano nso o sente no na achi ka ho obi ho ote ya wo ne mfimu sei esen e radiate ko ne sremu okay pacho what ase and e fa no radiating pain okay and this okot na doctor animu a said the be ya obetimi a kyerɛkyerɛ mu ankasa no e wo so hu said the o ya ono esitie eni ti atam bia ka say you are your own doctor and say doctor na be kyerɛ say the ya ono sitie because ona ye ya oni pedua ona unim say the ya ono si efa ekosofa enti no say o want me hu say ya ono meti no ha na radiate ko me say a ebe ya den say doctor no be hu say sa de we na ekoso so what you say and afei ye wa referred pain no eno ye yawo bia eno ba bia problem no wono onte yawo honom ba ote no ba bi foforo okay eno bi ne se ebia owo bonyoma problem owo problem wo bonyoma no mu eno e wo side say na mom no onte yawo onfimu ewo onfi ho side wo ni fa bonyoma no wo okay but problem ba mu a onte yawo sa bia honom okay na mom obeti yawo na wabeti
nipa no ya obete ewo obo ho no onfimu ho sa no obete no wabeti ya no wabeti okay what you say aha enti anu se na efra no referred pain enti obi o ho a wase na beti na ye ne ya ne momo ko ayaresa bia no kirekire mu a doctor be twa na scan wo no yafunu mu so wase na beti na ye ne ya enu bi na ya amanfo nti ase no doctor we kura onya de because me de ba beti na kwa me so twa me scan wo twa me scan obefi se bia na beti wo no mu ba bi na ya wa be hye ho ana se bia what you say enti no se okọ ayaresa bia na se doctor ye onhwehwemu bia onim de nti a oye ne sa okay because sa problem wo de akini ache ehu be hie se ye be hu no far by ye be hu no kofa by na yatimi ayede asa yade no but okọ ayaresa bia na wa ma ho kwan amma sa hwehwemu nyina ankoso a obadwen se wa beti na ye wo ya o de ointment ahudo betwitwia nso na de siginem yes and the friend no referred pain enti we nyina eye yawa ahodo a etimi ba oyefunu mu a se wantimi anhu se de esitie analyze as wow ti pain no na wantimi ankotena doctor ani mu ankire se pain we na me feel na etise ya aya na mpempi no o de pressure to doctor no so na doctor so de onye magic de obeka no eno hu hwehwemu na obeye doc ansa na no gina homa mi ansa de wabobo so nyina no de be na ya na ekofa ba me hu se ha se no mo de e bia aduane bi na ya yekodi ba kwa wo ka se bia won so no mo de no na odi nka boss se bibi e bia esimo kwan ya na se bia aye bibi wo won so no mo no empempi na no nipa dodo na experience sa bo okrampo a obo se wudidi ana odi ache me agya na ya ka no at once but se onye gya ne na wi a obehu sa afi na waye relieve ana se yaw na ewo mu no na ekọ obi wo ho nso so bia onum nsuo kakra ana se onum nsuo dodo na obehu sa afi na agya de na ya na enchichemu ya wodi amaye wo abdomen ni mo no de na ekofa sa yaw ni nyina abemu on se wa ka me bi wo ha se na me de pa do ye ndru ho de no o se ote yaw na okogya na ya na afi yaw na eden ajai yes eno na mpempi na no ye yaw bi a obe feel se colicky and intermittent kire se on se minike ka se colic pain no colic pain eno yaw bi a eba kire o se nipadua na kwa bi ho no ma eno tokro ne dam nemum tokro na edam no ho no masi esi sana na amount sa yawo no okay until say die be si sa kwan no ebe shift kakra na ebe move no yawo no be koso ate okay ena meka say eno ye wo intestinal colic intestinal colic no kire say onso no mu ba bi asi enti esi sana say onya yese wako agyanan ote yawo no na say wako agyanan so a aba wie no obo say babia asine na a shifting no ana say afiri ho ntino bo say atọ kra okay what you say okay ana yawo biliary colic eno so ye ye fanfoni bi ento yayi no so ye digestive tract no na menkyere wade digestive tract no obo say babia bonyoma no wo no bonyoma no wo no eno bonyoma no mu no nso green ena ginam okay nsuo green ena ginamu na sa nsuo green no saudidi a enti wo hwe friend say emfoni ewo tv no so a ade green bi a akohye ho ketekete wo brebo no so no brebo no inside no say de edro ben no e form whatever form on de dikan no green ewo green na ketekete na ewo form ewo bankum so no enti wo behu say eno na efra no bonyoma no okay and I say gall bladder na nso green na we are very perfect nso green na agina mu no eno efra no bile na say ekoba no say sha say ebonto a sa bile na ohunu sa no bebre ena form wom okay no ma bebre ena form wom ye wo cholesterol ye wo bilirubin ene chemicals ahodo na se ekoba no sa chemicals we wo sa bonyoma no mu na form e ma na ye green no se ekodos bebra etimi sha se ekekabom na aform bibiti se nchene okay ene friend gallstones no enti se form sa gallstones na na se aboba wo sa
bladder no mu na gal bladder no mu a etimi sha se emove afiri ho emove free ho no ma ebefa sa drobe na afiri gal bladder no mu sa ekọ onsuno no mu no enti se famu pe ebetuma kosi sa kwan no sa drobe no ana se sa pipe no ekosi mu kwan pe ubenya sa colic no sa pain no okay enti ubon se obeti ya wo mfimu se de ma me no gina ho no ma oti pain wo no mfimu se no enti ebe ya wo ya den okay enti na efra no colic pain na akoye se eba na kire se ekire wo se bibia kosi sa drobe no kwan na se enya akonya no na drobe no move kakra bi pe obon se wo ho atọ kakra okay na de enti a ewo mu ana aba ewo mu ana akono se sa stone way ekosi kwan na se eye brebro na se efiri ho no ma eya na de ebesa ma esa be si kwan bi ono ebia na ache okay ebetna ba ne se the next episode ana se de ebesa si kwan bi ono ene be ye ochina okay ana empo emba ochina nemom ebetna ba 2 years to come okay what you say because enye is say sa stones no ebetimi akosi drobe no kwan sa bebre ebi ho no ma ebetma si ano kwan de nemom ensi kwan ni nyina enti ebi ana wankote yaw nemom se udidi a especially se wadi anwa aduane no trigger sa gal bladder no ema no kamwa okay squeeze okay se de be ya ebetimi ama gal bile na ana se nso na ejina bladder no mu no etimi aba wonsuru mu na atimi abeboa ma aduane ayam enti se udidi wie na se akire ote sa yaw ni bia etimi bon kaye se o was our problem we be gallstones okay what you say okay obi a wadi dia wie especially wadi anwa aduane ana ware slade dam slade na akire obeti sa yaw we no ewo sa ho no mo no eno akire o se ebi a o was our problem we be because se bibi esi sa drobe no kwan pepepe na se ebi a onte yaw no krampo a once a obedi dia wie no anwa aduane akoba aduane na wadi no mu nti no ebama onsunu mu aka kire gal bladder ne se ohia sa bonyuma nsuo na aye green no se de be ya betumi aboa ma eye fat anase anwa na aba yafunu no mu na aboa ma atimi anane anase ayam enti na be ma na squeeze anase be ma na kamwa kamwa sa na wote ya wo no ase echim no yeah ase echim no what you say enti e ba na sa obete ya wo no enti yo bi a odidi wie na akire utate sa ya we bia eno ekire wo se ebia wo gallstones okay enti na wo se otu ho na mo se gallstones na free ho no ma and then na wote ya wo no ebia 1 year 2 years ana empo 1 week 2 weeks 1 month ana ende ochina obetimi akoso ase obete sa ya we ana ebi wo ho so a hye so se sa stones we ne se for me a betimi ahya ase te se enate okay na ebedo ebeye keseba enti se ye kesia etimi si gal bladder na no kwan kra entimi ma bonyuma nso ni entimi enfri emba entimi enfri bonyuma no mu emba onsunu mu enti eba no sa ebetimi ahyase ama bonyuma na nkasa ahyase se ehono na efe no cholecystitis okay enti se eno so hyase se ehono sa na eye emergency pa because bibia si ano kwan ye se ye pe kwan bi so a ye be yi sa stone na free ho enti mentwen ma sa emergency ne yen den enkodru enti sa condition we bi no nipa no beti yaw ewo ne mfi sei ne mfi sei no ana ebetumi asan ba no bo ano okay ana sa yaw no kro na no obetumi ate no wo na beti ana obetumi ate ewo na nsa ho sei okay yes enti sa na basa ho no na basa ho no no okay enti obetumi te yawo ne sa fa no ho nyina ebom se ne mfe na beti ana na basa nyina otimi te yawo sa fa no ho nyina no enti ohwe yafuru na nkasa ye wo nchichemu wo ho okay nchichemu a etimi boama a doctor fo etimi
eye diagnosis simple say oba na say otimi kire mu say ose na ye o ya na say na tese na ti a ansa na oba ye moja mu hwehwemu ana obetwa scan mpo no obedi ka hu de ha no nyina kakra ndi chemu no say oba abode mu nyansapede a ye betimi achemu be ye 9 yes ye funu ye betimi achichemu very be ye 9 okay but essence say nchichemu no dose nti no ebia the lay person no make say me course say nchichemu 9 na ebia na one team asi ye you say some things are for doctors only enti ye bechemu 4 enti enkono no ye momo doctors dia for 9 ne man ya ye wa ase say ye be ya nchiremu betimi aye de akoso papa akoso ye enti ne say for the purpose of addition went in ye bechemu 4 ye chemu 4 a obehe say wa utiemi ana wa wo hwe che oyefru no mu efri obo ano sei ekopemo efa o draw line a efri obo ano fa wo fruma no so fa wa fru no so sa akofa wa fruma no so eba wa yase na say draw line efa wonchemu sa eba fa wa fruma no so sa esen ko onchemu hono no enti wanya ya fru no mu 4 and 9 your upper quadrant your left right upper quadrant yes unifa so ho na soro no unifa no so soro ho okay ana yewo nifa so ase ho ana yewo bankum soro ho ana yewo bankum fam ho okay yes wa ma twi na abakama enti quadrant bia no anasa nchichemu bia no ewo nipadua na kwa bia ewo honom a se problem nya bamu pe ebema o ya wo sa bia honom ebe kire o se sa de we na ekoso no okay enti wo hwe sa we na yedi kan ka anya bo nwoma no ba bia ewo na eno ewo nifa so soro ho okay njichemu a ana section ewo nifa soro ho no ho na gallbladder no wo okay ana yese wo brebo no so wo ho ana yewo kidney no so wo ho ba sanka ye chichemu 9 ne de anka bibia wo ba bia ewo but for the sake of sa for segment no ntino ye benya kidney wo ho ye benya ye brebo ewo ho okay ana ye benya ye bo nwoma no so eden ewo ho okay ana ye benya ye nso no fa bi so a eno so ewo sa honom enti wo hwe ye bonkum ye nifa so soro ho kakra na eno sa wote ya wo honom a eya na bonwoma no ada se eno na ahono ana se problem abam okay ana se efri brebo no ana se ebetuma free okidini no so because enchemu no shanon so se yesi ye chemu afri eye wa fruma no so pe sa akoka onchemu enti efri wa fruma no eba soro ana efri obo ano so ekọ wa fruma no so enti ne nchemu a ekọ onifa so na yede okay enti yesi okidini no ehon ba problem a obetuma ate yaw e wo side ho okay ena se brebo no ehun ba problem a obetumi ate yaw e wo side ho onifa so esoro ho no onifa so esoro ho ena se bonwoma no so no se ehun ba problem a obetumi ate sa yaw no e wo side ho okay enti obetumi anya gallstones gallstones no kire se aboba ana se stones a SCC e wo bonwoma no mu a medical I kire sa yaw na ebetumi di aba eno so krampo ebetumi ma obo afo no okay ena yes and cholecystitis eno so bo nwoma no timi ahonhono okay afi brebo na nkasa no eno so betimi ahonhono enti ewo abodemu nyansapen so obeti bibi se hepa bia no e kire wo se afri brebo okay enti betimi anya condition meti se hepatitis hepatitis no kire se brebo na ahonhono na se inflammation bi na aba brebo no ho enti eno so betimi ama wate ya obi ewo sa onifa so esoro ho kakra no okay what you say na brabo no problems ahodo enatimi eba so okay apart from so obetimi anya hepatitis no obetimi anya fatty liver obetimi anya cirrhosis what you say okay ena yesen wo ebi brabo mu kokuram anase cancer eno so betimi aba ho no ma betimi ma wate yawo no ewo ho no okay na ewom se brabo no etimi de
yaw eba saa side ho de nemom eno eba mpepi no brebo no problem ekọ anim kakra etimi ede abofono nso eka ho okay etimi ede abofono nso eka ho okay ana ebi ho a untimi endidi ma menka asemwe na mensinupi se wahu yafunu anase abdomen no nipadua na kwa nyina ewo yafunu no mu bia dodo na no se problem nya ba hu pe obanya loss of appetite wono mbeto untimi ndidi ahinta sembe na kyakire se problem nya ba nipadua na kwa ewo yafunu no mu pe dodo na no obobefono okay etumi de vomiting anase efie eba what you say eno da nchen a etumi de diarrhea so obeja o 9 oyemutu anase oyembetim etu anase betim sanate okay enti ni nyina e kire wo se bibi enkoye wo ni pedua no mu what you say okay eno nyankopon ahyehye bibia pepepepepepe gi se de last me kan ye no ye wo connection a every oyefuru ankasa ekọ brains anase wadwi mu kire se ye wo nerve bia eno na e connect every wadwi mu ekọ yafunu no mu e friend of vagus nerve nipadua no babiara anase nipadua no yafunu mu nipadua no akwa bia wo yafunu no mu biara no se hu tochima pe anhwa untimi nidi bonso bekasa wanu mato do kansa na obeto aso na se stomach no so wo ya abdomen ni mu bi obotimi a kire ye mu ye because so can stomach na said the fitiase na nka wo kire mu batansi ye beba ho no because as the okika apa yi ho ni nyina ne se stomach no so wo ho bi yes na stomach no fa do na no ewo ye bonkum so okay na kakra bi na woni fa so enti amenya mba na side no okay so what you say because can say ye ba no say stomach minimum say America crowd ho enti amenya ntoboase okay na ma kirechire mu no because a whole lot and was stomach no honom because enya ka say me yafunu ya me ya no eya na dodo na no ye de hye sa stomach no nso na efiri babi bebre okay pacho what you say okay enti ye nsono no nso no nketo ane akese no baby a wo boso mpese yesua de wo ho ye e won so na bi wo ho yes ye che yafunu ni mu nan a ye nifa so ho no esoro ho no ye nsono akese ne nketo ane won so ebi fa ho mpacho ebi fa ho se chemu nan pepepe dia ebi fa ye nsono ye boso e nifa so ho ne soro ho okay division na ewo ye soro kakra no ubenya ye nsono akese no na fa ba ko ewo ho ana nketo ano so fa ba ko ye dey ewo ho okay se be yan ko beti asent na me na so ye kidney ni nso so wo sa side ho okay the right upper abdomen no okay ye kidney no so ye benya kidney no so ye dey ewo ho okay okay enti no mento aso kakra na mai enti kire wo se nyankopon ahye bibia pepe a se bibi tochima ewo oyafunu mu a ewo se ebo wadwen kaye na atimi aboa ma aba aniso na wahu se bibi enkoye wo nipadua no mu okay enti ubehu se ebia se obrebo na anya problem o kidney na anya problem onsuru mu na anya problem yafunu no mu akasa na anya problem ubehu se wanu beto untimi ndidi okay second ebetuma ba ne se obobefono ena vomiting no edi akire ansana de aka okay enti no kire wo se sa vagus nerve na meka no ena connect wadwen ekọ onipadua na akọ ewo yafunu mu etonkra free adwene mu na ba wadwen ekọ yafunu mu e connect wa koma nyina aka ho okay ata enti se bibi ntochima pe na send message akọ wadwen mu okay na kire se enti ubaka say bia obofono ana say nso na efri babi efri ana npadua no so nyankopon asan ye se abra sa problem we esie na no e wo se npadua yefru na nkasa na etimi bɔ no ho ban kakra se e bɔ no ho ban a se ebia ahonhunu bi na ekɔ so e obrebo no mu obohu se babi abrebo no wo no obohu se ho no mai dendenden ebia ahonhunu bi ana inflammation bi ena ekɔ so babi a kidney no wa ana se kidney no ho no ma obohu se kidney no ho no mo no ahono mai dendenden okay your friend no abdominal garden kire se
kyerɛ wo sɛ yɛfuru mu honom ayɛ dendenden a ɛnsɛ sɛ ade kitɔ bi bɔ honom a yɛbɛka kidney no okay because ebi a ekuro bi aba kidney no ho ebi a honhono bi aba kidney no ho chimato bi aba kidney no ho nti no ɛwɔ sɛ yɛfuru ndi kan ɛbɔ no ho ban okay enti honom bɛyɛ dendenden ɛne nti a obi wɔ honom a ɔsɛ na furu ayɛ dendenden anasɛ ne side sɛ no ayɛ dendenden ne nyinaa ɛde bɔ ho ban ɛkyerɛ wo sɛ bibi enko yie wɔ yɛfunu n'ase ɛna bibi ankɔka hɔ yes sɛ wate aseɛ aha enti bo sɛ ba bia brɛbɔ no wɔ no hwɛnom so sɛ brɛbɔ no na yɛ nipadua na kwa bia wɔ yɛfunu no mu a ɛso paa enti ɛno sɛ inflammations eba mu a etimi ma oyɛfunu nyinaa yɛ dendenden okay etimi ma untimi ndidi na atwe saa normal hodo bebre na ba wakwa mu bɛfe ne ade but yɛwɔ symptoms bi a yɛfrɛ no the triad symptoms na kyerɛ sɛ normal hodo miɛnsa a wobɛhu wɔ nipadua no mu a ɛkyerɛ sɛ brɛbɔ na problem abam anti triad no yɛ miɛnsa yes okay enti ɛkyerɛ sɛ problem no every brɛbɔ no honom about 95% etimi de yɛ diagnosis and sana ya yen hwehwemu se scan o se moja mu hwehwemu okay de di kan obobefo no second ohunam ekekaw anase eya ohene so what you say third o ya de kakra bia na wabre sa no ma miense we se ewo ho na se o sa na enkwa check obrebo first o fele echi aha se honam kekaw obi se no honam ye ne hene eya ohene kan tam bia ye ne hene sa wa dware o on dware yo na eye ne hene sa okay o ya de kakra bia na wabre okay fatigue no na stress no ana afi no bosan fono no okay nausea yes eno ye sa normal 3 way e ya de a se ne nyina babomu a eno 95% diagnosis no ye betimi de akoma brebo no okay ansana ya ye eno hwehwemu na eno sa no first ye be dika ye hwehwemu ahu se de brebo no se na adwuma si fa se timi ye na adwuma yi a ana se timi ye na adwuma yi ana empo se ahonhono bi aba so ana se aye inflamed da eno so ye betwa scan okay na ya hwe enti eno ye for the brebo no enti normal dose enti yenko ye nim okay enti ye se hwe nchichemu a eba eye ye soro ho mfifi na okay ye bo ano pe eno problem de bre ena betimi ama obo ano say awe o ya na say awe wo ana empo ahyehyew so what you say enchichemu 9 no mfifi ho na yaduri okay anka se ye hwe nchichemu a eye baako 9 na anka ehonom ye epigastric region okay Pacho what you say okay and friend epigastric region ba nchichemu 9 no de ye beka se ba bia line no efa every echemu pepepe every obo ano pe no ehonom na ye de ehonom na ye de aha enti se obo ano akasa no se eye wo ya me kasa obo ano on se tokuro bia eda obo ano ene yafunu ntemu no chest ho no aha na so oba onufo no ntemu ho no obo ano ho na enti sa honom no se ewe wa eya na normal bebre ena edeba ba dodo na na edekọ se osape okay chese ebi wo hono ma dodo na no ekuro ena eba second obetimanya esophageal reflux gastric esophageal reflux okay chese acid bi ewo oyafunu no mu ena eboba obo ano enke ebetwi hono ma na ama honom eya oya eno kro na no betimi atwi honom sa akoma okuro okay yes enti ebetima ma obo ano tambia na eya oya na se eye acid no na de sa yawo no eba edrum pempenso bi kronko ebetima ma o minimum so aye de asha se eya oya ebi ho ebetima ma wanum ayo nwono okay ana se wanum aye se nkyene na ama obofo no ana sa yawo we kro na no ebetimi aba no se e friend say bo nyoma no mu na aba problem ana ede yaw eba obo ano okay what you say onyoma ne munya hawa aha etimi ma obo ano so obo ano so eya ya okay honum kro na no ye betuma nya hernia ewo ho hernia yes mema ya de enya mema kwa ya de ema no susu nya bi on say ye kono abefo kasa mu dia okay ye be kasa hernia okay ye de batwi kasa mu a ye be kasa etwo na mom no enye two no se ebia bema osuwa mu honom ena two eda
Okay. Chutimi etwo no etimi eba obo ano. Okay. Etimi eba wa fruma so. Ana etimi ba wayase hono mo so. But eba no English there and there and I say brofo kasa there be kasa henia. And sa henia no ye wo there ewo obo ano enso pacho what you say. Okay. Aha ye wo there ewo obo ano e friend hater henia. Na dog wan kan there yenim se ka henia eno ane se de mema de na twu na abobo mo anim na wo. Yes. Ya wo de da ye yem wo ho ya ase wo ho na ye bo ano so. Ye bo ano so ho me kai mami bi a oba ye o se na furu say obo wa krompo a ote ne bo ano obo wa krompo a ote ya wo no bo ano. What you say so obo wa ote ya wo no bo ano. E na so onya sa henia ni bia etimi ma obofuno ana yaw na obete no aya na anu edin what you say obofuno because henia na ama na abanti no atwe yafunu no bia kowura omozo tokuro bi mu ewo obo ano honom enti ama acid ne timi ba obo so simple kra enti tam bia na ama honom ehye pa mutimi ahwe wankasa enti henia no etimi de saba enti sa honom krona no etimi nya yafunu no bia your friend no duodenum no ewo side ho okay enti eno na ye first start of ye yefunu mu ankasa yefunu kotokuo no enti afena ye ko yefunu mu stomach no okay yefunu kotokuo no mu ankasa okay enti meka se yefunu kotokuo no mu yefunu boto no mu sa odidi a aduane be fa eye drobe na ye friend no esophagus efri wanum e de fa obo sa ekọ yefunu no mu ankasa enti se wodi dia ho na aduane na eden ekoguo okay enti eno na tambia no se ebi ho no ma nipa dodo na no se ka se ne yafunu ya ne ya ne yafunu ya ne ya na dia kwhye sa ho no aha na eno na ye frɛ no stomach hye no so eno na ye frɛ no stomach no na eno so problems ahodo bebre e da ebetimi aba stomach no mu a eno so ebetimi de yafunu mu yaw aba okay kyerɛ se yebetmanya ulcer ewo ho what you say okay yebetmanya ulcer ewo ho ena ebi ho no ma acid na ewo yafunu mu so etimi bedoso ebedoso sa na otimi nya gastritis okay ewo ho okay na kyerɛ se ahonhunu bi aba ho no ma eno so ebetimi ama wate ya wo yafunu mu enti eno so ebetimi ayese de etwe bi sa crampy pains no what you say aya na pempi no amanfo ka say gastritis no mo frɛ no gastroenteritis okay ba say ka say gastroenteritis na say yafunu no mu ankasa e na ohawa bom esen ko ka onsunu mu nso okay e ka ho titis ni so say yaw gastroenteritis okay where enteritis gastroenteritis we no so maybe about titis in te catistis na inflammation na say yaw bi ni inflammation bi e koso wo oyefunu no mu ankasa okay onsunu mu nso e ka ho e na fa no gastroenteritis okay enti say ka ho sa na nipa no betuma nya diarrhea say bi obetuma jana na tentem pacho what you say enti no yafunu no mu nso yafunu kotokuo no mu nso no say problem ba mu a eno so betimi ama wate yaw ewo oyafunu no fa abdomen no fa ewo soro kakra ewo obonkum so okay say ya free ya bo ano ho na tie se bonkum so esoro ho no ya bonkum so okay what you say obetimi ate yaw wo obo ano obetimi ate yaw no kakra akọ onifa so de nemom dodo na no ewo obonkum so so what you say enti man bi wo ho no ma obeka kire se ote yaw bi wo no nenofo ano bonkum no ano nenofo ase okay nenofo ase bonkum no side ase ho kakra no dodo na efiri yafunu mu ankasa enti enya nwanwa se betuma ka se sa yaw no bi no eye ulcer ana se condition bi efiri yafunu mu ankasa okay pacho what you say yes ana sa yaw no ankasa no so ebetimi aba wa fruma na no because efa ho nyina okay ebetimi aba ne se yaw no ewo oyafunu no mu de ana se efiri oyafunu no mu de na emom obetimi ate no wo wa fruma honom enti wa fruma honom na atwa circle no sa honom nyina eya wo ya na se ka se efiri ulcer eno so ye ndi ho achinye bebre okay because enhwehwemu mapa ekoso na se ka se efiri ulcer na eno so ye ndi ho achinye bebre okay ana shanon so se medical ka se obetuma nya peritonitis
eno so ye enwoma bi a eno so esan wa abdomen no mu a eno so se inflammation ba mu a yefuru no mu nyina betimi ya eden ayo ya for the sake of time ye betiasi ye nifa so ase ho kakra no okay ya chemu nan ya kosoro ho nifa akobenkum ye ba ye nifa fom ho kakra okay hono so ye betmanya yenso no ewo ho yenso no akase ne nketua ne nyina ebi ewo ho okay what you say okay enti ye betimi anya ba bi te say appendix no mpacho ye betimi de enso no na gu ato iwe no so na ya hwe ade wo ho ne ye hwe appendix no se de esitie appendix enti appendix ne ye enye we ya correct enti ye hwe we ya yenso no baby a ekosi pe ewo ye nifa ase ho no mo no obehu se ade bi ayetia ewo onso no nase tokro ni ho no ana on se bi ase ho no mo se bibi ayetia ase makotia no ase de watene onsa tia no eno na efe no appendix okay sa appendix we mre bi atwa mu pa na ye ka se eni djuma bi a edie e wo ho keke ne mom e wo djuma a edie pa okay kire se eno so boa ni pedua no immune system no na ekoba no se inflammation ebe ma na se bibi ekohonhono na ana se chimato bi ba mu a eno so betimi de yawo bi aba pa no ye den pa yi okay yes ohun appendix no sa no no bebre e na koso ho honom se ebia se on se na se ya kire dysbiosis se mo wan kitu bi ho honom a eno na eboama eno so timi boama wadua na eyam ewo yafunu no mu etimi boama wani pedua na ahonde ne sipi oni pedua no asrafo no etimi boama eko ya nyare ne ade sa good bacteria ni nyina dodo na no eko hinta ewo appendix no mu okay na se ekoba ne se wadi aduane boni bi ana se waye bibia ma na akwa clear I'm not having a good bacteria or your funuma. Na a mouse are reserve no from appendix no. Okay. And reserve na appendix from na atimiaba na atimiaba boa abe boni peduano. Okay. Na se appendix no se ehumba problem a ehun timi be problem bia abra bibia kosi ebetuma ba na se agena bia kosi appendix na no. Okay. Enti aba na se emu betuma honhono. Okay. Eba na sa obeti ya obi pa na sa ya na be se de ye de sika twa won so no mu no sa ya no ba bia e sha se free pa no eye obo a eye friend say wa fruma no honom what you say wa fruma no honom na ya na edi kan sha se free enti say oyo obi a odi kan te ya obi e wa fruma na no honom no na e bia e bedru mre bi na afi ase ya no e san free honom e ba onifa so eba ase ho sa ntichemu honom na ene kira o se efri appendix no okay sa yawo no edin pa ye enti etimi account den ati ase etimi account den enti se sa yawo no bi ba ena mi kan se etimi a sha free or fruma no honom na afi e dia radiate aba ba bi appendix no wa ankasa okay enti appendix no e wo nchemu sei onchemu sei no sa nifa so a nchichemu no ba ase ho kakra no enti betima te yawo pa e wo honom enti hu sa yawo we bi na se e bia e sha ase no e sha ase free wa fruma no side e na e de ba sa onchemu honom na e ne kire se dodo na no e free wa appendix no okay e ba na sa ye wo kwan ya e fa so sa ya de no e wo 21st clinic afei ye ba wa fruma no honom ankasa wa fruma no hono mankasa o se afruma no hono no se eye wo ya dodo na no yetimi ka se ulcer but madika ka se first obetimanya appendicitis se bi appendix na problem abam na mum obeti ya wo afruma na side but obetimi asanya hernia etwo ewo ho kire se ohun se ye wo akwada ana se akwada se na yemu no your umbilical cord okay druben bia eno na de nutrients ene
minerals nnuanenro efiri maame no ho no mede kɔ akwada no ho no eno saa no ekofa saa droba no mu saa kɔ afa akwada no na fruma no side akɔ akwada no mu okay enti sɛ yɛwo akwada no pɛpɛpɛ bon sɛ betwa saa umbilical cord no yɛtwa firi ho no ma akwaya sɛ ba bia sa umbilical cord no fire no tokuro bia bɛda ho no okay abra akwara ketwa no onyini no ɛwɔ sɛ ho no esili but obi di ho no ma ne dia no ensili nwie okay enti ma muscles no ba bi tokuro bi bɛda ho no okay enti abra onyini no sɛ ansili anwie a obetuma benya henia firi sɛ abdominal muscles ni bi no ebetumi akoka wura saa tokuro no mu okay enti eka wura saa tokuro no mu pɛ na efre ne henia no okay enti sɛ ewura mu a saa twu no bi no ɛma etanya pa aha saa pɛpɛ ɛna ɔde ato mfoni a ɔde ato sɛ kama pa yie efrumetu no nka me bebisa ho asɛm yes unse de ya na omofruma no enka nkoma na sɛ nyɛ ketewa bɛhu sɛ hu ti sɛ balloon yes ɛno no ya na omo wɔ saa efrumatu we se no omu ta wɔ how pa wɔ no efu ho no saa pɛpɛ na tie aha ana sɛ tokro na ntue yie antue yie ɛna sɛ opɛ sɛ ohu sɛ appendicitis yaw na wote wɔ wafruma no honom no sɛ opɛ sɛ ohu sɛ ɛyɛ appendicitis ana sɛ efri henia na obehu sɛ henia no de ne de yaw na obɛte no ɛwɔ wafruma no honom pɛɛ ebegyina wafruma no honom pɛɛ wafruma no mu na nkasa ɛna bɛyɛ wo ya okay ana sɛ ɛno nso betuma ma wafruma no nkyɛnkyɛn honom ayɛ wo ya de but ɛno nso betuma ma saa wafruma no nkyɛn honom ahono kakra okay apagya okay so what you say okay but appendicitis no de ɛno enkɔma wafruma no honom empagya na emom ebetuma ma wate yaw wɔ wafruma no nkyɛnkyɛn no so what you say differences are ewo mu no enti wo kwakɔ kyerɛ sɛ de o si feel yaw no si fa ɛne sɛ de si tie nyina a kyerɛ doctor no yes say some things are for doctors only okay enti doctor no o kyerɛ mu nyina no wadi kan na adwi mu no wadi kan ho ba bi a condition efa doctor so do your mama some things are for 21st clinic only me pa cha de ye bobo so nyina na nkoto ho ntwene ewo baby 21st clinic the sciatica expert wire recent 15 branches ene ye bie ewo mama fa na nyina wadaro ma me ma doctor aso ne dua mu na wode echirakwan no atudwa entem so ye bre no akato ne bro na yatimi asori adwa so aka ya kasa ye nipadua ne ye funu na ye chemu nan no ye benkum ho no efa na ewo fom no na yaka eno ne de ye de behye esokotwe adaka mu fridge mu nyame ya adom adasene na ye ye no apie na de to aso no so no kwan ye befa so na yetimi aboye ho ban ne nsem misa hodo e ho no ya to aso do kwa daroma fasima bese miensa aka no ekira kwan e 21st clinic na ye mra metu sa nyalwa hodo a ekoso ye frumu ne enkaye we ni pedua ni mu no okay 21st clinic there essence nipa ho hia ye nti no ya to ye nkrabata na apete ewo Accra wo nkran nyina otie me asoya ne miensa okay obekọ dome kaswa anatema community 1 okay dome no ofa ka kasa wo kọ dome market obesi wo heavy do chop bar e wo dome market heavy do chop bar e wo dome market osi wo heavy do chop bar ho no ma bisase open 21st clinic o mechiro ana empo se wan kasa wo de o ka ena ekọ a o de dome St John's ho no obefa babia Ecobank no wo no babia Ecobank no ho ewo no Ecobank no nchen pe obo se mfuturu kwan bi da ho ekọ ase ho ofa san mfuturu kwan no ekọ ase ho kakra nifa so bonkum so no obo se 21st clinic ewo ho kaswa yewo kaswa new market kwan no so new market kwan no so anase obom road new ECG office na ewo ho no mo no na nhwa ne mu pe na yewo tema community 1 Roma ya asore dan no ye say Our Lady of Mercy asore dan no na chipe na yewo Kumase no obetumi afaka o tech sofo line kejetia so amirana about but bi obefa ahwia ka bia no kase wo kọ ahwia obesi wo 21st clinic okay Kumase ahwia 21st clinic na chese o ahwia overseas
oka so besi wo 21st clinic ya besi wo yanim pair because ya waka kwan na no e wo ahwia overseas Kumasi Sunyane ya wo regional hospital na nimu pair enti regional hospital no Sunyane regional hospital ka so besi wo first gate babi e fewura no babi o mu ATM machine wo no na nhwa nimu pair no e na ya wo Brekum ya wo Brekum amengo ase Chris FM e na ya ben e wo Brekum amengo ase Success FM animu hwa ene yewo ewo goso Success FM animu hwa abotan so yes goso abotan so Success FM animu hwa ho na yewo techiman Agenkwa FM a ewo sunyan kwan so no Agenkwa FM ne nchemu hwa eho ene yewo sanso na eye nkranza no GN Bank dandada mu a Children's Park nche honom ho ene yewo ena o de takwa Roman stores na nimu ho ena yewo Koforidua Agata Market o green dynamo aside ho ena yewo ena o de kwatadi takrade yewo efiekuma number 9 efiekuma number 9 Anaji station eho ena yewo o de frɛ your number no 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 ayana sa number no pressure da so pint me fa 0249 so nka ho okay 0249 311 311 okay 0249 311 311 0249 311 311 wamo mo wadum kwao side honum nyina no oboase court junction council quarters yes eho ena yewo okay onim yatu enkrabata na apete de but nipa hu hia yen enti emre kakra bi atwa mu no yeko amanane Europe Europe yeko sa amanfo yade a siatika yade yi o sisi achi wachi ankasa etutu wo oto asentini atwetwe wo onan tu sremu ne onan yaw na chese 21st clinic de onya tidi na onan na se yewo Johannesburg South Africa ye di juma enya asam keto akra enti numbers no frɛ na say obi bi wo hono ma obetimi abon kai na chese wa book appointment Zimbabwe for so beka ho bi sa pepe na Switzerland for so beka ho me say ye chini ba bia ye crew no ana say team no bi wo Ghana esa yade ebo adwuma wadre no na chese bi so nam na ye sa ayade ahodo because ye nim say eba no satika yade pa dia abrofuduro bi ani ho etimi sa yade no doctors nyina agitum na mmom no abibiduro de Nyankopon ena yeye yetimi edesa ema no kokra enti edi abibiduro a yeso no so a onoma o ha biara eni akire ena send machines ahodo ka ho edesa yade no manu firi ho yese oti efiri oti ekopem na ase se wani age abibiduro ho kwa de a 21st clinic no ebe ya last stop abane ye 0244 say amanonefo no amanonefo no de no 0244 915 116 0244 915 116 ana yaba no abdominal pains no ma bebre na wo but ye mre no nyambo na wotwe sene ya besa atwon kwan bia so ewusia doctor Yusuf Salih for 21st clinic here overseas Alpha Radio nchen kuma se ha eho na wo free eba ye bre na ye be yen kan twa wo say eyafo ni kire mu yen krabata ne bia 21st clinic na yentimi entu nyalowa ase emfama okropo de dom ye ne adasene ye besan ehia na dwumedi na ye tamto bema so ye de ne nto aso na mam na so ochina 4 pm there are one TV Sompa TV dwumedi no ye besai atwa ne repeat ho mame na ekoba jesi sempremo ase manager Daniel no any director de ma healing point dwumedi da na se na afe Ransford ene Kelvin ma PK ene bema safo kantanka yeda wonum nyina asemidi do ohene yire mame ekua yeboa esia mabronya ye sorry adwaso amadwumedi nkaye na toa so Sompa hima Victory Charismatic Chapel International best interpreter in the whole world
ɛba se yɛnkyerɛkyerɛ nsɛm mu brɔfo nkɔtwi mu de a waben Martha it's your birthday Awurade nkɔ so nhyira wo na ɔma nka nkrɔmɔ nye kyɛ ya ahoɔden ɛne apɔmɔden ɛwɔ we love you and we appreciate the good work that you are doing for VCC. Happy birthday to you. Pastor Frank and the wife and asofo ni nyina ne asɔre ma no. Yesi edo papa pa yabusia ya sorry adwaso.